Ih. Haji Roy preman beriman bajidor topeng. Bayang kulit di bajidoran bayang golek topeng na topeng amen deui. Blakuk tingdut. Nuhun. Mantap. Sijang Bos Udin Panglima. Bos Udin Panglima Harum Jaya anu galak tapi bagur. Lapang dasar Bos Guntur siap-siap. Nuharera Auris ada suhada. Apa nangkus sudah jeng suping apa nangkus dia laksana. Bos Udin Panglima Harum Jaya anu bagus. Amandorengka Panglima GMPI cerita Jamandorengka. Bos Karamin Harum Jaya Aya mah Angka Harum Jaya anu bagus. keluarga besar Putra Angka Selang. Harum Jaya Asara Ketua Harum Forum. Jaya Putra Selang bersatu. Basa itu Bos mawanja Haji Adul, Bos Emon, Serena, Naya Anton. Bos Guntur Ketua Putra Kasih Sayang Wow, cuy. Aulis ada suhada anu bagus. Sayang di Bapak Haji Ian yang punya cikal. Haji Ian ayah. Basa itu mawanja Eh, Pawakil Suparadi Panglima Garadu Jaya bagus. Palabera Ketua Garadu Jaya sayang di mana-mana di Bos ADU Ketua Putra Pajajaran Balang Jaya atau bagus sayang di Bos Irsan berebat Cabajaya. Bos Irsan hadir. Bos Irsan sayang anu mama Bos Irsan Cabajaya hadir. ada bagian Bos Irsan Cabajaya sayang atau mengakli Amandor Jayadi Putra Rimba Angkasa 2 ibu. Amandara Jayadi Ketua Putra Rimba Angkasa 2 ibu. Ajaib Putra Selang sayang di anu mama kepayang di Amandor Jayadi Panglima Putra Forum Putra Selang. Ayah Mandor Jayadi Panglima bangsa Forum Putra Selang Panglima Amandor Jayadi. eta wajah anu geuling Yeay. anyar datang Bos Irsan berebat Jang Arifus muda TB Nur Cahaya saya bulbin anu bagus angkat lir Api Parma Harum Jaya Yalah. kuring boga HP anyar anu aya Api Parma kameraan Api Farman aya kameraan atuh. Wer. dipencet taya pulsaan Bos Boang Ardai Jaya. Bos Boang. sika kakak bogoh anyar Haji Roy preman beriman. dibere malam mingguan Anurdun Bule Bandung. kuring hayang SMS-an ada bagus sayang di Ajin Cas Bos PJTKI Ancas. Ajin Cas. gara-gara ngopilnya pamajikan kabar dua gara-gara HP anyar udah merentikan jajanan ayah narata bunda narata ketua mawar boda Ayah. HP anyar Yeah. pamajikan kabar dua
yang punya gara-gara si malah udah menjaga jajanan Ajian anu ngaduhan cikal transportasi kuring bukan transfer ampe hanya ajian aduh ajian kamera ajian pancen ajian pulsa nabean jika kakak boboh anyar Bang Laris di ajian yang punya cikal trans kongsi baheula pasir Omang Dewa anu sok mabok eling ka duit masa kuring sok yang pedal bola tetep jeung maneh Bapak Bos Ade UU Ketua Putra Sadewa bos haji Banten Rohana anu bagus Aulis Alura Eka Acep Suena Doyeng. Bos Jamin Aulis Ebeng anu bagus Selamat datang Mandor Kilo Ibu Mandor Kilo yang muhajat kakuring Karya kongsi mulia. bebe jang Asarji Ketua Harum Jaya Asarji majar ulah Kang Saraji Ketua Harum Jaya anu bagus Asep Jeblak pacar rempang sini baheula pangarep pengantikan ujang cisot Iya Jujung-jungan buah hati Oh macar una Kang Sarji Ketua Harum Jaya nu bade hajat cenah eta oge Kajian atuh macar teu anu mana Kang Sarji Ketua Harum Jaya nu bade hajat Mandor Kadus Asep dibayar Jeblak di bayar laguna Aji Cas Bos PCC kaya Aji Cas Kajian doi atuh nyorang Baju jalan bocah apa nu lalawang Ulis kupe dan saya majar urang melasok arah subah Uwe Palura Acep Doyo Kepol Karya saya di Nuhun apa nanggus nuhun kakuring kungsi bebejang masa urang ketungan tetep ke bebe Ecau masyarakat aya garantina kemarin gaya jadi saksi Haji Iyad yang punya citra terhadap duparonda banget teh majar urang rasa arah subah hari pasir baheula pangarepan digatuh janji sosna Kang Saraji anu bagus kakuring kungsi bebejang majar urang ulah rek arah subah margi pasir baheula pangarepan digatuh janji mata apa na Irwan Bos MPK Jalaksana apa na Irwan kongsi diri kenal janji satya waktu balangkan niat kaya babarangan sabir krek sauyun Bos Ade UU ya Bos Ade UU apa Anton niat Palembang kaya babarangan Bos Irsa bos saji aman anu bagus Alura Acep Doyo Kempol Karya bagus Mandor Engkap Panglima GMPI yang diserangan Palura Eji Kamungan Kaus Ayah anu mana Haji Iyad yang punya citra tan aturan bos ujang sepe kemiawang sayang di ayo ngadisa Kaparayut abdi kepol Mandor Engka ya Mandor Engka apa rancet doyong kepol karya anu bagus abdi bangsa Ora Jeb Doyok hadir putus di aji boa putus di hadir anu madel di Amantu Bos Bali Amantu Bos Bali Pasudina Palima Jaya bayar labu Atarmin Bos Bali api Atarmin parma Harum Jaya lagu Atarmin api parma saya Amin Atamin ayo ngesek dana putra Amantu ayah Amantu saat jeneng Amantu Bos Bali Amantu api parma di
Udin Panglima Harum Jaya bayar lagun Bos Udin Bos Udin Bos Udin Panglima Harum Jaya dibayar saya Bos Udin Panglima Harum Jaya Bos Udin dibayar saya Bos Udin Panglima Harum Jaya anu bakir di Bos Udin dibayar saya Bos Udin bakir Bos Udin saya Bos Udin Panglima Harum Jaya bayar lagun Bos Udin Sancin Bos Udin Panglima Harum Jaya ada bakir di anu mama Bos Udin Panglima Harum Jaya bayar lagun ayo di sarangan di anu bakir di Kang Sarji Ketua Harum Jaya kepada hajat anu bakir Kang Sarji sayang Ketua Harum Jaya Bos Udin Panglima Harum Jaya bayar lagun Bos Udin sayang saat cinta kau dipakai api parman anu bakar api parman Harum Jaya anu bakir api parman dibayar saya ayo disarangan di Kang Sarji Ketua Harum Jaya Alura Acep Doyong bayar Alura Acep Doyong Kepol Karya Alura Acep Doyong Kepol Karya bayar lagun Alura Acep di Pak Haji Atma Dumai Pak Haji Atma anu bakir dibayar duit ayo disarangan Kang Sarji Ketua Harum Jaya bayar lagun Kang Sarji anu bakir diri Kang Sarji Ketua Harum Jaya anu ayo disarangan Kang Sarji saya Kang Sarji Ketua Harum Jaya bayar lagun Kang Sarji Ketua Harum Jaya nu bade hajat soal cinta Kang Sarji Ketua Harum Jaya nu bade hajat ayo disarangan di Pak Haji Ahmad anu bakir bayar lagun ayo disarangan api parman saya api parman Harum Jaya sayang adik api parman abangku api parman Harum Jaya api parman Harum Jaya sayang adik api parman Harum Jaya Riksa Sampurna Siana Jaya Penolongan anak abangku Isu sedikit ketemu Pak Haji anak abangku
kaluraan sedaya kempol peti apa harum jaya amam kuring gede sorangan di ngabuk bayang bos karamin harum jaya kapayung di bos karamin harum jaya anu maaf bos udin Panglima harum jaya anu maaf urang asawa api parman harum jaya bayar agun api parman harum jaya kula madu api parman harum jaya netiapka bawa putih cinta tresna nu bisa api parman